ko amakuru amaze kuba impamo y'uko umukinnyi wa Rayon Sports akaba ari wari inkingi ya mwamba muri Rayon Sports amaze gutangazwa yuko ari mu biganiro n'ikipe ya APR Football Club. Uwo mukinnyi ushobora kwibaza ngo ni uwuhe? Umukinnyi nta wundi Imuhire Kevin, akaba ari nawe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Amakuru ahari niko ari kumwerekeza muri APR Football Club. Umwana w'ikipe nka Muhire Kevin yakomeje kugenda atangaza abantu benshi ubwo yagiye agaragara mu myambara y'umukara n'umweru akenshi igihe ikipe ya Rayon Sports yabaga yakinnye ndetse na nyuma ya match. Yego ushobora kwibaza ngo kwambara ni ukwambara imyenda bisanzwe koko, ariko si byari ibintu bisanzwe, ahubwo niko Muhire Kevin yagiranye mu buryo bw'ibanga n'ikipe ya APR Football Club kuba yayisinyira. Amakuru ahari aravuga yuko Muhire Kevin igihe ashobora kutabona ikipe hanze ikomeye ashobora guhitamo gusinyira APR Football Club. Aya makuru turayakesha ibitangazamakuru byinshi bikomeye muri kino gihugu cy'u Rwanda, aho bikomeje kugaruka kuri ino nkuru ya Muhire Kevin ushobora kwisanga yageze muri mukeba wayo ariyo APR Football Club, kandi ari umureyo mu maraso no ku mutima, dore ko nawe ubwe akenshi yahoze yitangariza ko ikipe ya Rayon Sports ariwo muryango we, kandi akaba nayo kipe yihebeye yakoze akunda, ndetse na famille ikaba imushyigikiye kuba ari muri Rayon Sports. Kandi ubwo yigize kwitangariza yuko adashobora gukinira ikipe ya APR Football Club, none inkuru iriho nivuga yuko ashobora kwerekeza muri APR. Aya makuru yose yahereye igihe ikipe ya Rayon Sports yatangiye kugenda yitwara nabi mu mikino iherutse muri shampiyona, dore ko hari benshi bagiraga bakanamushinja amakosa y'uko ari we utanga ikipe ndetse adakina neza, ahubwo akina uko yishakiye nk'aho ikipe ari iye. Muhire Kevin ikipe ya APR gusa yamwegereye, ahubwo Muhire Kevin hari amakipe menshi yo ku mugabane wa Afurika ndetse anakomeye yanonokaga kuba yayerekezamo. Nk'urugero, ikipe ya mbere ni ikipe ya Pyramid yo mu gihugu cya Misiri yifuje Muhire Kevin, ariko kugeza na n'ubu biracyavugwa. Ndetse indi kipe byari byaramenyekanye ko ariyo Muhire Kevin ashobora kwerekezamo, akaba ariyo nta yindi El Merreikh yo muri Sudan. Kandi amakuru avuga yuko Muhire Kevin aramutse aterekeje muri El Merreikh yo muri Sudan ashobora guhita ahitamo gusinyira ikipe ya APR. Icyo kwibaza ni kimwe, ese koko Muhire Kevin nk'uko yagiye abyitangariza kenshi gashoboka ko ari umwana w'ikipe ya Rayon Sports, koko ashobora gutera umugongo club ye akerekeza muri mukeba wayo? Dore ko yaritangarije yuko adashobora gukinira na rimwe ikipe ya APR Football Club. Gusa ibi ngibi si bitunguranye, dore ko no mu minsi ishize aho Muhire Kevin ari kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi yagaragaye mu myambaro y'umukara n'umweru kuva ku rukweto kugera ku ngofero, imyenda yose yari umukara n'umweru. Ibyo bihita bizamura inkuru z'uko Muhire Kevin ashobora kuba agiye kwerekeza muri mukeba w'ikipe yakiniraga ariyo Rayon Sports. Gusa Muhire Kevin ikindi no kuri ibyo ngibyo baramubajije, avuga yuko ari umwambaro mwiza, kandi ugaragara neza. Ushobora kwibaza ngo ese koko ibi bihatse iki kuri Muhire Kevin? Amakuru ya hafi ahamya yuko Muhire Kevin aramutse asinye ikipe ya APR ishobora kuzajya imuhemba hafi ibihumbi 4 by'amadolari ku kwezi, mu gihe ashobora guhabwa recruitment
ya miliyoni 80 kugira ngo yerekeze muri APR, kandi ayo ni amafaranga kuri saison imwe APR ishobora kwishyura Muhire Kevin. Ubwo nawe ushaka kwibaza saison ebyiri APR yakishyura hafi miliyoni 160 kugira ngo azayikinire imyaka 2. Gusa Muhire Kevin yatangaza yuko ikimuraje inshinga cyane ari deal zo hanze kuruta izano mu Rwanda. Gusa ubwe akivugira yuko ari ibishoboka deal zo hanze zikaba zaba zanze, ashobora guhitamo gusinyira APR. Iki nicyo kwibaza, ese koko Muhire Kevin aramutse agiye muri APR yahemukiye Rayon Sport nk'umwana w'ikipe? Iki ni ikibazo cyo kwibaza, ese koko Muhire Kevin aramutse yerekeje muri APR byamugwa amahoro mu muryango wa Rayon Sport? Iki nicyo kwibaza, ese abakunzi ba Rayon Sport bumvise inkuru ko Muhire Kevin yerekeje muri mukeba wayo kandi ubwo yitangaje ko adashobora gukinira na rimwe, babyakira gute? Iki nicyo kwibaza. APR Football Club abakunzi bayo bumvishe inkuru yuko Muhire Kevin yerekeje muri ekipe yabo, babyishimira? Dore ko akenshi hagiye havuga inkuru kuri Muhire Kevin avuga cyane kuri APR, ayivugaho amagambo mabi, amagambo aremereye yo kugira ngo yerekane ko atari ikipe ashobora kwerekezamo na rimwe. Kayo ngo gukorera Muhire Kevin inkuru ziriho nuko ashobora kwerekeza muri APR isaha ku isaha, akaba ari umukinnyi wayo. Gusa icyo tubibutsa kunzi bakurikira channel yacu Mambo Sport TV, icyo tubasaba ni gukora subscribe, ugakora like, share na comment kugira ngo ibiganiro bya buri munsi tubagezaho ujye ukibonera ku gihe. Inkuru n'izindi n'ahandi wazisanga uretse kuri no channel yacu. Andi makuru avuga kuri Muhire Kevin ndetse na Rayon Sport na APR tuzakomeza kugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi.